Apa nak kau nak terpilih saat ini nak aku rindu? Masa nak sana nak aku hendak dikakalah be. Oh misa aku nak motor. Masa ni paling misa nak isunin masih sekolah. Apa ini pukul dulu tata kuat tu baka nak aku yusul apa ini? Apa lagi nak aku sulap ini? Rindu anak aku hendak dikakalah be. Jomblo keratan. Apa risang jomblo keratan? Basi dekat aku muat. Teh basi. Makara. Ini emang lo kok. Misalnya anak jomblo keratan. Apa nih itu? Bisa apa kurang ini nak kuah? Batangan. Berarti ya titik mati kayu. Oh, nak kuah Nina atau Solana. Nak kuah mak lending kan. Ini emang lo kok mak lending. Ini dalam tati orang ni mak lending ni. Pakan ni ko tay dong merugi. Nama anu rumah mati lembili na mintang batangan. Pasirus semua tay dong merugi. Ini lang tati dong mo ni. Malinding ni. Apa risang untuk malinding? Lending. Silenten raki yung si Bobo. Apa raki? Anu rumah mati. Gua kalobe. Batangan jomblo karatan musangan atay basi. Ano bang titik mati? Malim mo kumi si dua. Nyeto mati to macam itu. Minda malatun di kitanya kami. Dadadi mi tu mi piasus itu. Dadadi mi tu mi bang ami lulalan. Pesi apina. Sola ba ini? Apa rin maksudnya to? Sola ki ba ini lulalan? Oh. Mani ko kilala iri. Sira kanin aku tiro. Bisa kita omay. Mana seto mati. Ya titik mati. Tomo-tomi mitundui ye. Tundui mengkarang. Pakande bayi. Membasi piring. Yo aku milutuk dapo. Si tombang ngosing. Susi aku. Si tombang tetedong. Nama anu rumah ini kami tu tetedong. Tetedong. Ini tetedong. Ya tu agamu. Mana piring lami gosok-gosok si situ. No kamu kami. Lalu kende kami langan dapo lah padu ko api. Balik iki api. Masor kami. Giliran di jalan kami HP itu motor mi paki meloy. Ini enak lulu aku titik mati ya. Sangan aku jomblo karatan. Basi na rakot aku mo. Hindi titinong di kami. Ipirus sumasya kami. Ipaki ma body. Sapat ni body timi kaleki. Misa do ka pale. Namano kanu katoda mi kumandiki. Ti pakandianan niyo wono. Namano kanu kami kumandi kimilambi. Ina ti itu apa? Daka. Nadaka budanna. Oh nadaka si ABCD na. Nadaka budanna. Hindi kami tutukulada merengko. Gigande mga siya. Iya mi pieto te mo iya. Misa kami marate may paakan po ni Toro. Marinda kasi. Hindi kami tutumoton mi boyok. Nunda karang kami mi paki meloy. Yo mi to na belle na yar ki dadar ki uli giri to mi kuma si belle ki. Nangate ito nganti ti mati nasasangin ako jomblo karatan. Nasasangin jomblo karatan. Hoy! Ako makipet hindi. Ako mangyayam atau apa? Hindi ko manimuto to. Ako mami ko mo punala. Juan ko kuya malam miti dia. Apa berarti di parek-parek itu berenang. Sikun dito. Suma ko mato apa malam miti dia tu. Suma ko kuyang. Kuyang malam miti dia. Tahu ko ini na ako. Jomblo keras ko injar ko bendong di kalau kita Ini nandok ko tin tanggal dia dulu tanggal ini tanggal iko. Usang sengidu ke iko. Jomblo. Apa dito ami? Mani sulit kayak masih sekolah tinda may napakardiri din kiya. Tapi nito doon niya.
Sili ko timog si Misa ke. Ay, ini kayo. Ha? Apa kami jomblo? Walang ko titirong to bukan diri ko ke. Dan bisa kami tumi tori tidak mati ini. Dapat itu mai. Walang ko titirong kan deh. Apa rin tidak mati? Jomblo. Bay bali jomblo ria. Tangala aku. Tangala tumoto akila ko na kuang ki esus itu. Bukan dipisan titirong do ke. Asa aku jomblo. Ya, titirong pil pakanen na. Tak naman mo niya perlu lalamay. Ako do kay titirong do. Apa tirbot apa? Tirbot jor kami apa kami titirong eh. Tirbot jor kami jomblo. Kami na ko titi mati na ko jomblo. Di pakan di mamer kati. Nasana jomblo pala. Tidak kaitan dia yam kato kami sikola lagi. Di keluarga jomblo kerata dah Bindo. Jumbo. Misiri sen jomblo. Nasi masak pakan di Oh, putar deh mikuna. Jomblo. Tanggal 8 itu dulu tanggal 8 iko selu. Nah, si Lelek mo kamu batu kamu. Bisa kamu tebasi. Palay pakan ko kate. Bisa ke pakai abodi te. Ini may jumbo pala. Jumbo mo. Lepakan ko may kita may. Orang tibolo ti may. Orang tibolong ti kami pangala. Ito kamu. Mali mo kami sirus subay nemi. Ni mali sirak-raka yung tabatatta. Nataepan na 5 bulan. Namali mo nagkukumte mali ti mati mi bay ni mati. Mani bikti masikola. Tangala masikola. Lekang tampo ko na. Ano mo kami sirak-raka dito ano batatta. Tangala pakan dinasam kami. Ini kita may tiro mi posara. Mi kambi. Bisa menghasilkan to mi. Ako petu, ya tu asal tirong bisa mungkin itu asal tirong to bisa ditahan to dipalit di bini. Itu mi. Pakan di kedut ke. Remaja. Jaga si etika. Kita tak keramahan. Kesopanan kepada orang tua, apalagi hubungan kita kepada Tuhan. Bisa duka pak. Dami sisi pengojultan. Mengapa pengojultan? Ale, sandai. Apa kembali adik? Pak kami balik. Ya, masuk taliti, malen bawa ke pulsa tu. Ini juga kata sama nih, tanya itu ke penggoran untuk mi. Jadi itu kita para remaja mandiri ke anakku. Tak niat banget mi. Apa modern di Kasaris? Iya bisa di Kasaris. Saya salah Umi. Bisa, tapi ingat waktu, ingat jam tayang berapa jam tayang sudah. Nanti juga ya sama apa ini? Dia gigit soda. Ini sing ana bisa dia gigian tuh Mi.